Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kawai ni kiseng san partai kani kejala, ka United Democratic Party, kabalong ro kawai ni kiseng riulum, hakani kejala. Manta kalaya sasa, hakabapan krea yaki artili ki election, kiban salong, house nam 8,000 kat kandai banwan. Bagan top yaki election MP, bat ka MDC, syaki lai telik ki Autonomous District Council. Dang henne kasngi ka kandre terik ubnai risau arajar kat pra. Kaseng UDP kala Pynbna pajba shuai ka top Kyrteng ka baningkong jong ki Kyrtong ki ban Ïakhun yaki election MDC na ka Khasi Hills Autonomous District Council. Yaki Kyrteng nuki ki Kyrtong lapan skam da ka jelang jong ka State Election Committee ka balalong ha ka yingsa jong President barangba jong ka UDP u Dr. Don Kuparoy. Nakaliang jong ka Shillong City District jong ka UDP Shillong City nakihindriu tadi di constituency mentang si laporan yang lain di Kyrteng ba em halang si MD MLA berim MDC berim jong ka Maulai constituency ini pun nak Maulai constituency iba Ricky Shulai na laban mau prem constituency but iba S Basing Roy Karshandi nanong to my constituency. Kini deki lightly ki S stop Basing BASING Roy Karshandi. Ini banyak pun nanong to my constituency. But ilayo pada sa arbut ru ki candidate na Riboy constituency na kisantali ki constituency arbut mangila clear. Kini deki baru arbut kini ki sitting MDC iba Don Kupal Sumer no Umsling constituency but ikong Rona Kenden na Nongpo constituency nang tapan ngayo sa Sanmut ki candidate na East Khasi Hills but ka Kyrteng Jongki ba Tenmel Khal beri sitting MDC menta National constituency Titos Starwell Khan ex-MLA, ex-MDC na Sora constituency nang ta iba Olan Sun iba Ïakhun ya ke MLA election man kini iba Ïakhun menta na Mawson Ram constituency iba McDonald Kharkongor na William constituency but iba Kamshai Lingdo na Moplang Dingyay constituency Kamshai Lingdo dikini litigation komod ki MDC candidate kibangila ay palat mentasi na kaliang domestic election committee but ingin bertahap yang bu ya kini ki constituency bagi district okey but kini kampung state dia akan boleh dibakar combination ya ke Kyrteng jom ki candidate dikena bagi dia orang pemilih akan dikalah kuih tapi mentah mentah ketika mengisi yang dikalah si mentah kesi ila constitute group ya ke manifesto committee nak mentah ketika MDC election aku bayi berka Khasi Hills berka Khasi Hills KHADC buat GHADC di ya ketiga komiti yang do dari Bak Bindo yang melanong kum chairman nanti kita sekali kita kuat pak bahkan tu iba Tenwell dekal Bak Moonlight Parya Bak Lam di Box Sumer Bak Finally Bare ba Donbok Kenden ba Equator Nongram ba mga ba Jebin Romoto secretary kani ketika manifesto committee ke ba Impen Korea aku bagi dia ketika election MDC nanti kadang sa Roero kata ketika CEC meeting naman kini kami nak mengkolong Maki pun ki kamu cuma parti lu, dia minta hilarai bah ke next CC meeting
Jong ke parti kan long setisa darugin semua ke haka arpenyong terik atau na haka por kadwe beji haka nikasnong bang siapa garugins not garugins bang siapa Hagabedai par badu Kyrtong MP na po Shillong Parliamentary Lok Sabha Constituency nakalang ka State Election Committee jong ka UDP hakan ni kasngi klasyem yakarai bakan pa shwar ka jingtho syabarok kiseng san partai sengriu luom bapero per jong ka jela ki baya senrap lang hapo kalama jong ka Regional Democratic Alliance banya selok shwa ban rayu Kyrtong ban aireng hakan ni ka election ka ban salong house nem arajar ka khandai banwan I propose ba undang kandidat juga UDP banyak terangkat dari itu jumut pakai UDP bat kiwero ki parlok regional party buka PDF 6 yang saya selok lang bat ki tengi ni perkat ba unik kandidat bagi penyang bagi perlok lambat ini perlok jengiru tengis kau ba ke MPP kan penyang Lau Jong serta Cigar Hills MPP kan penyang Lau Jong kandidat Cigar Hills mengipat dan jika setuju jumut lambat kini perlok jengiru 6 PDF HSPDP just tinggi ya suatu bah mengia dan berkat atau ke RDA te ngisong ba ngin punya mengi kan dia nak kan dia silok si nang ba kanum don kajingnya tuhu ba kajingnya trei te wastu jimut atau sorka dia kan pau siapa ru te ngi don kata kan ngisong ba ngi gilaya pois serta ke sekolah jungi ba ingin hak ingin proposal jungi syaka MPP makin pediam ya kata ke cingah ngiru ginumbu kandidat na Karwils kiru dan hak ginumbu kandidat na kenika Sulawesi